asa n'ufite nk'utuntu tumeze nk'utujigo nyine ibintu ngibyo ariko nyine baba bakaba n'imfura nabo ni umuntu nyine ufite igiti mu ikanisa ufite amateka meza ufite umuryango mwiza ufite avuka heza ngo akaba yewe ndi umudamu w'abana 3 mfite n'umugabo ariko twaratandukanye mwapfuye iki nyine bakigereye cyo kugana bakavuganya nibwo umukobwa yasa abesha uwo mutipati umugabo nyine agira ikibazo mu mutwe azavangirwa rimwe akamasa no wataye gahunda ibintu nk'ibyo nyine kurya iyo washaka neza mu bihe bikomeye uhora umwibuka wagutaye mu bihe bikomeye uhora umwibuka n'uwagushize muri bya bihe bikomeye uhora umwibuka abo bantu 3 ndi wo bibagirwa ndagusuhuje nkwifurije igitondo ciza wibuke ndetse n'abagorobye nkwifurije umugoroba mwiza bivanye naho uherereye ngo amahoro y'Imana akomeza abana muri gahunda zawe zose urimo turamukije abanyamurenge bose ku isi ukuye mu tugara turamukije abanyamasisi bose ku isi turamukije abanyarwanda bose ku isi ukuye mifobagane turabasuhuje kandi turabakiriye muri kiganiro tugiye kubana ngo amahoro y'Imana akomeza abana namwe turamukije abantu bari ruguru ku matongo y'abasekuruza mu bibanza byabo abakihari nukuri muri abantu b'agaciro cyane kandi muri abantu b'ingenzi ngo Imana ikomeze bishimire kandi Imana ikomeze ibagirire neza turamukije umuryango wa M23 cyangwa se AFC twirwaneho turabasuhuje cyane ngo Imana ikomeze barinde kandi Imana ikomeze ibishimire nukuri muri abantu b'agaciro cyane ku bwoko ndetse no ku gihugu turamukije abanyafrika abanyaziya abanyaburayi abanyamerika turabasuhuje cyane ngo amahoro y'Imana akomeza abana namwe muri gahunda zanyu zose murimo ndetse n'umuntu ufite umutima wa kimuntu n'umuntu ufite umutima w'urukundo nawe ntitwabura kumwakira cyangwa se kumusuhuza kubera ko umwenda Kristo yadusigiye n'uw'urukundo n'uwo gukundana niwo mwenda Kristo yadusigiye nuko ngayo nguko wewe wakoze subscribe kuri Ineza Live TV umuntu w'agaciro kandi umuntu w'ingenzi wahisemo neza cyane yandirimbo ngo nta mana nta buzima kandi mwarakoze kubana natwe mwarakoze kudukurikira mwarakoze kuza muri rikanisa mwarakoze kuza kwifatanya natwe nukuri Imana ikomeze bagire neza kandi ikomeze baheze umugisha urukundo rwanyu turarubona uko bwije nuko bukeye turabibona ugukunda urabibona ukwifuriza ibyiza uramubona ukwifuriza iterambere uramubona ndetse no kwifuriza n'akantu k'inabi uramubona arakantu nabonye kavuga ngo abantu 3 mu buzima ngo utagomba kwibakirwa uzoza uhora wibuka ni umuntu wakugiriye neza mu bihe bikomeye umuntu wakugiriye neza mu bihe bikomeye n'umuntu wakugiriye nabi mu bihe bikomeye n'umuntu wagushize mu bihe bikomeye abo bantu tugomba kwibagirwa habe niyo byogenda gute uzuri mukabibuka je ndibuka abantu bangiriye neza igihe nari ndi mu bihe bikomeye nawe urabibuka bakugiriye neza mu gihe ari mu bihe bikomeye uribuka n'abagushize mu bihe bikomeye urabibuka ugasubira kandi ukibuka n'abantu bagutaye uri mu bihe bikomeye wakugiriye neza mu bihe bikomeye uhora umwibuka wagutaye mu bihe bikomeye uhora umwibuka n'uwagushize muri bya bihe bikomeye uhora umwibuka abo bantu 3 ndi wo bibagirwa ariko abantu bagiriye neza abandi mu bihe byari bikomeye kayandirimbo ngo wamanutse nk'umuravyo uradutabara we umuntu wagiriye undi neza mu bihe bikomeye Imana izoze mukubira umuntu wataye undi mu bihe bikomeye ese tuvuga Imana izoze mukubira ariko izo ngibyo nakari gaciyeho tugomba kuza kuri kamera duseka nta jinyori nta mutima mubi nta mukushi tugaseka ubuzima tubayemo nta kiguzi umwuka duhumeka nta kiguzi ubu buzima hariho abantu bishura umwuka bahumeka hariho abantu babayeho mu buzima ubabonye mbona hari mu mujyi ukuntu abantu bazama basasa ibirengeti mu muhanda akaryama agasinzira kandi akagira amahoro nawe rero ubuzima bayemo ubwishimire ndabizi isengesho ufite no kuvuga ngo Mana
hindura ibihe bino ndimo bihinduke. Ariko sindumva umutunzi wavuze ngo Mana hindura bino bihe byiza ndimo maze kubirambirwa nkeneye ibihe bibi, sindabyumva. ariko umuntu wese uri mu bihe bitari sawa, bimugoye, bimuremerereye, Imana ibihindura nuko bigende neza. Niyo sengesho umuntu aba afite uwo ari we wese. Nuko rero twigarukiye iwacu mu Muzinda, iwacu ku Ndondo, iwacu mu Minembwe, iwacu kuri Karongi, iwacu Irundu, iwacu mu Mikarati, iwacu mu Mikenke, Runundu, Madegu, ya mihana yose y'Abanyamurenge niho tugiye guhera inkuru yacu tuyimarire muri Amerika. Bene wacu iyo bagiye gushaka n'ahambere no kuva mbere, ni ibintu byabagaho, ni ibintu biriho, byahozeho n'ubu biracahari, biza bikonta cyane. Ubyumve nawe wibuka igihe wari ugiye gushaka cyangwa se igihe wari ugiye gushingira byarabaye. Barabanza bakakubaza ngo ese kwa runaka ugiye gushakamo umugeni hameze gute, ni abantu bishoboye, ni abantu bafite ubushobozi, ni abantu bameze gute, ni abantu bagoye se, ni abantu b'imitima myiza, nibyo bazabivuga. Kavuga ati kwa runaka ntibashobotse nta mugeni twasaba, sinosaba na runaka umugeni ntashobotse, ibintu nk'ibyo. Umuvandimwe rero yari amaze amasomo ibuvira hariya mu Mushasha, ngo ahantu haba injanga nyinshi, ruraguzi rw'ibuvira ngo iyo guzuye uzamusanga injanga ku musozi kubera injanga bagira, kandi ngo bagira nziza zitari nkizi kabucunguzi n'uzukanje ukumva ngo ni amabuye, ngo ni zibi. Abahari abo barabizi ngo ni abantu b'injanga nziza. Umuvandimwe yari amaze kuhasomera atasha rwose, yifitiye diplome yiwe ameze neza. Aravuga ati sasa rero maze amasomo ndayamaze, ngomba gushaka. Isi aramubwira ngo tuzagusabira umugeni kwa runaka. Na icyambere yamubwiye ni abatunzi, icya kabiri ni abantu bagira umutima mwiza, ni abantu bagira ubufura, ni abantu bagira umuco. Ushobora kuba uri umutunzi ariko utagira umuco, ushobora kuba uri umutunzi utagira umutima mwiza, ushobora kuba uri umutunzi ugoye kubana, nabyo biza bishoboka. Tuzi ubona ko hari abantu bazazana abakozi bagakorana ukwezi kumwe cyangwa iminsi akamwirukana, akamuvuga ngo umukozi niwe udashobotse, kandi nyamara niwe udashobotse. Hari abantu bafite ubushobozi ariko badashobotse nyine mu kubana, baba bagoye nyine. Baje kumusabira umugeni wo mu bakire banashobotse, abantu nyine abantu bifashije bameze neza. Iwabo ati nta kibazo, umugeni twamubaheza rwose nta kibazo. Ariko abana nimba baziranye, nimba bimeze uku nuku, abana bakaba bataziranye, gusa umukobwa umuhungu amuzi baramumurangiye biri aho ngaho, kwa kundi uvuga ngo kwa nyanaka kwa runaka hari umugeni kana kushakwa muri ya myaka yo gushakwa. Iwacu se ko bagezana shaka afite na 14 kandi bakubaka bakanabyara. Nuko bigera aho ngaho umukobwa bamwereka umuhungu, arabanza aramwanga. Turiya muhungu si mwiza, asa n'ufite nk'utuntu tumeze nk'utujigo nyine, ibintu ngibyo. Ariko nyine baba bakaba n'imfura nabo, ni umuntu nyine ufite igitimwe kandi ufite amateka meza, ufite umuryango mwiza, ufite avuka heza. Ngo akaba afite akantu kameze nk'amajigo nyine, akantu ngako. Baringinga bariko bapanga kuzakora ubukwe, bumva umukobwa ntahabyumva, bamuteza nyirasenge rero ngo ati wowe bije muri muhungu muzamubombora ntaco bitwaye, ko agiye mu muryango mwiza, ko agiye ahantu heza. Murabizi abantu benshi bakunda kubumba bakabagarura, bakavuga ngo bagiye ahantu hatari hazima, nimba habacagase simbizi. Ariko iyo bavuze ngo ahantu yari yagiye si hazima, bafitemo utunenge twinshi. Wenda bari abakene, wenda baba batuzuye aho, cyangwa se hari abantu badashobotse. Muri ya mibanire twatangiye tubabwira nabyo, iyo ugiye gushingira umwana uzubireba cyangwa ugiye gusaba uzubireba. Abantu bakuru bako barabyumva, bashingiye abashatse ibo ko barabyumva, n'abantu babaye ruguru, ibyo ngibyo biza bikonta cyane mu rushaka. Nuko bamuteza nyirasenge, aramubombokesha bya bindi bisanzwe bya ruguru rwose. Hari n'umuco pe, kubombora wari umuco rwose. Naho ngaha mu kizungu barabombora, muri Amerika barabombora,
i Burayi barabombora, Kenya barabombora, Uganda barabombora, ntaho batabombora gusa mugapfa kuba mwabyumvikanye n'umukobwa, ikibi ni uguterura mutabyumvikanye. Naho ubu nyine ibintu musigaye mugana n'umukobwa kandi amubwira ngo witegere usange hehe Kitengera, Umoja, Kayore, Kasarani, ari hose nyine nibisanzwe mwabyumvikanye. Umukobwa baramubombora, bamare kumubombora baragiye barabanye, ariko bakabana nyine akomeza kumubwira ati kurya umuntu utagukunda ari tujambo zo kukubwira kumva nyine timushanye. Nuko ubuzima iriya busa nyine no butangiye nko guhinduka bya bibazo twagiye tugeramo, biba ngombwa ko babunga bakaja i Burundi mu nkambi, baza gukora ico wahakora nawe, kubera nyine ibibazo by'intambara twagiye tunyuramo byo kwicwa, murabizi busingiye kubisubiramo cyane. N'ubu nyine tiba bimeze neza, abanyamurenge muri Kongo bahora bicwa. Nuko birangije baza i Burundi bafite abana babiri, baratuye nabo nk'abandi, Imana ibagira neza, babona visa bagenda afite umwana wa gatatu. Ariko ngo umukobwa akazaguma akamubwira ati yewe habe niyo tuzobyarana bangahe, tuzora dutandukane tu, ntabwo uri type yanje, turi umugabo w'inzozi zanje, turi umugabo w'icerekezo canje, turi mu bagabo nasengeye nturimo. Imana ibacira inzira baja hanze, bamare gushika hanze ga ngo umugore ni umwami, ntugomba kuvuga, umugabo agaceceka azaza mu bantu batanu banyuma. Umukobwa ga atangiye iriya, babayeho barakora, ubuzima barasubira baragaruka, arasubira aba wa mudamu mwiza, nubwo mvuze ngo ntiyari mubi, umukobwa mwiza rwose. N'amafoto ye nayabonye mbona ni umudamu nyine ushinguye, mugani w'abantu bakuru ngo arashinguye. Ni ikintu, ni imvugo y'abantu bakuru b'abanyamurenge, cyangwa ngo arashitse. Ibintu nk'ibyo nyine bazagenda bakoresha uduterime. Ni umusore muremure w'igikwerere, ni umugabo mugufi ariko mwiza, utuntu nk'utwo nyine bazadukoresha. Ejo bundi akabwira umugabo ati sasa jewe ndashaka gutandukana nawe, biri official, imiryango ibimenye, apana bya bindi gusa ngo wagize ukunanje. Ndashaka gutandukana nawe ku bana batatu. Niki narakubwirega, ntabwo uri mu bagabo nigeze nsengera, turi mu bagabo nigeze nifuza. Umugabo se ngo aracazamuye ijwi se ngo avuge, reka umugore aramubwira ati ibintu ni bibiri, umpa abana mbatware cyangwa ubagumane, ibintu ni bibiri. Abana bakaba ntibarageza imyaka nyine yo kuvuga ngo batandukane na nyina. Hari imyaka ngo biriya bihugu byo hanze umwana batomukura kuri nyina, ko nza numva sindashikayo, ariko habe n'ahangaha muri Afurika ngira ngo hari imyaka utokura umwana kuri nyina, bivanye nuko wenda hari ibyo k'umwana wonka ntiwomukura kuri nyina ngo mujane nk'umwana wenda. Ariko cyane cyane iriya hanze bazayibanda ku myaka 18. Iyo wegejeje amamuzini yako uvuga ati ndaja kwa mama cyangwa kwa papa. N'ahangaha nuko uyu mwana amaze gukora azavuga ngo ndaja kwa mama cyangwa kwa papa, agahitamo wenyine. Umugabo buri jambo, umugore ajana abana bangahe batatu. Muri Amerika amare kubajana, hari abantu baza bifotoza amafoto nyine ukabona bazi kwifotoza, baraberewe, bambaye neza, barasa neza. Ni umuntu ukunda gukoresha nyine zo mbuga cyane z'ama IG, za Facebook, ibintu nk'ibyo. Hari nk'igi ushobora gupostinga kuri Facebook ukaba wabiconnectinze no kuri Instagram, no kuri wenda TikTok, no kuri Twitter, ibintu nk'ibyo. Ifoto ikahaza, umuhungu wo muri Afurika aza kumubenguka, barashudikanye bisanzwe, bya bindi by'ubushuti bisanzwe mwese mwabikimwe murabizi. Nibwo umukobwa amubwira ati sasa jewe ndi umudamu w'abana batatu, mfite n'umugabo, ariko twaratandukanye, mwapfuye iki? Nyine bakigerege cyo kugana bakavuganya. Nibwo umukobwa yasa abesha uwo mutipa ati umugabo nyine agira ikibazo mu mutwe, azavangirwa rimwe, akamasa no wataye gahunda, ibintu nk'ibyo nyine. Kurya iyo watandukanye n'umuntu uzuvuga ibyo ukeneye, kandi uruhande runini tuzuvuga ibyiza, uzuvuga ibibi, bimwe ukamwishiraho, ukamubeshera, azarwara mu mutwe, azasara, azavangirwa, ibintu nk'ibyo nyine byo kumushakaho dukosa. Rero njewe
nabonye kuguma nawe bitokunda. Nibwo ngo nyamusore yamubajije ati ese nimba yageza akora ibyo byose mubana muri Afurika kutari waramutaye. Umudamu aramubwira ati sinari kumuta kubera ko twari ko dufatikanya kurera abana, twari mu buzima butari nka bwiza, atari ko n'imiryango ibyo ngibyo arabizi ko umugabo ariko ameze. Barabaririje amakuru basanga nta n'ihuriro uwo bavuga siwe batandukanye. Umutipe abwira ise na nyina ati mfite fiance hanze, afite abana 3, yatandukanye n'umugabo, iwabo ati biragatsindwa. Mugani wa ese ni Daniel ngo biragatsindwa kwiyandurisha ibiryo by'ubwami. Ni Daniel ndagira ngo ati ntibishoboka, ntabwo utwara umugore w'abandi. Ukuri umuntu wasezeranye n'undi agomba gutandukanywa n'urupfu. Ariko kuvuga ngo baratandukanye ngo uramushatse, wizeye gute ko batazaguta? Cyangwa babuza abandi bakobwa ku buryo uje gushaka umugore w'abana 3 none wanataye n'umugabo. Nuko iwabo barabyanze. Nyamusore areba uko bipfunyika. Umukobwa ufite amafaranga se cyangwa umugabo ufite amafaranga, umukobwa aramubwira ati wowe ibyo ngibyo bireke, jewe nzaguhereza inkwano 10 uzajana iwacu, nzazikwera z'amafaranga cash, uzajana iwacu muje gusaba no gukwa no gufata byose twibanire. Akaba nyine nagatipe keza gusa kagakene kibereye ino. Umutipe nyine udafite mu mbabare kuba nkoresha iryo jambo, ni umutipe nyine amikoro acari makeya nyine ntago biracamo, kuko wenda ashora muri kubyumva tibiracamo neza fresh nyine ngo amere nyine uko tuzasa ntikurerekanwa. Ukunaje sukunsa nimba nifaranga sukunzobanza arige nzaba inzobe. Ariko umuntu wese wagize ifaranga wese muzarebe azagira akayobe, atagira akagira agakara keza kanoze katarimo agaheri, agakara nyine mukavuga ngo gafite ikara ciza ngo sa amafaranga. Uko tuzasa ntikurerekanwa. Barapfunyitse. Isa aravuga ati hoya singushingira nje umugore w'abandi. Ngayo nguko biranga bimare kwanga. Umugore se wakunze yifite amafaranga ati ntaco reka nje nzaza tubomboke. Ndagira ngo sumunguro n'uzobubomboye, n'umukobwa uzobubomboye. Nuko atabana 3 n'umugabo ashakwa n'umusiribateri, umwana muto uri muri Afurika. Umva nkico kintu kuntu kiba kibabaje. Ariko njewe ndi uwo mutipe ntacize nanje no kugirira wa ugatabana apana abana ugata umugabo ukemera ukaja gushaka undi kandi wawe ntiyapfuye ntaco mwapfuye, gusa ngo afite ngo utuntu ngo twinani ngo si umusirimu ngo ni umuturage. Nuko nyine ukurwa n'urwo rubavu rwawe uwo ni Imana yakugeneye mugumane. Umuntu wakubyariye abana 3 none bakaze bo ntatubinga bafite kuko uhayevuga ngo umugabo wangira tubinga. Dunia isi igeze kumwisha. Kubombora umuntu utamukunze, nje mba numva utamukunze, uwo mugati yewe kurashwaga n'ubusa sinzokubera umugore buraca ntaye cyangwa se ndasubira iwacu. Ariko kwa mutuza umwaka 1, 2, 3 ahubwo uvuga ngo wenda kubaka ntubikeneye, ukeneye gusa kwirukanka mu bagabo. Nuriya nawe nimutandukana uzashaka undi, nuriya nimutandukana ushaka undi. Ibyo bintu akenshi usanga bidafite nk'iherezo ryiza, bidasa neza, binakwambika n'indi shusho. Ukasanga nyine byagukuyeho ubumuntu, byagukuyeho icubero wari ufite, byagukuyeho ikundiro wari ufite. Nanone ufite nk'abo bana 3 mugatandukana, woreka gushaka ranukarira abo bana, wenda bashaka kazuvuga ngo umugabo mwananiranywe ariko nta wundi nkeneye. Ariko kwa mutandukana n'umugabo ufite gahunda yo gushaka undi, ibyo nta muco urimo, ibyo bintu si ubufura, ibyo bintu si n'ubumuntu. Bigize yaravuze ngo umuntu ni ibikorwa, ibyo si ubumuntu rwose. Ngayo nguko ayo niyo makuru ahari, ayo makuru ari imihanda. Twebwe tuba tubazana ibiri ku mihanda byabaye official, apana bya bindi bikicihisha. Niyo makuru twari tuje kubasangiza. Nimba hayabona umuntu wamutameranye neza, mu bisengere bigende neza, ariko riko amufata umwanzuro ngo twera ko mfite amafaranga nta guta sinobura umuhungu nshaka.
kandi ibyo bintu bisigaye bikora abantu bakuru sarire, kamavuga ati nje ndaje gushaka ka kana gatoya nzoza njana uko nshatse, ka kana nzoza mpa amafaranga kagaceceka, ujye nyine nzaza nkoresha ibintu nkeneye. Ugasanga ingo nyinshi ziri muri ayo manegeneka, niba ari amanegeneka, ugasanga ziri muri ibyo bibazo. Iyo umuntu ataragira amafaranga ntituza tumumenya, ariko iyo yagize nibwo azamenyekana, umutima agira, ubumuntu agira, ubufura agira, imyitwarire yiwe. Abanyamafaranga cyane cyane nibo bazamenyekana, naho umukene se umenya ngo runaka ngagira umutima we cyangwa mwiza bitaracamo, reka azakubwira ati njewe nibicamo muzamenya, byamara gucamo ayiba we muzamumenya nyine. Nuko reka tubabwire ngo buri wese arebe uruhande rwiwe, buri wese arebe kote yiwe, buri wese arebe ico mugirira umumaro, ico mugumizaho ubwo bumuntu, ico mugumizaho ico gitinyiro, ico mugumizaho ubwo bufura, ico mugumizaho ubwo bunyangamugayo. Hanyuma ibindi uzurekera amasengesho uzeheza Imana. Imana ikagira ibindi ihindura, ikagira n'ibyo ikora byakoretse nabi cyangwa se bimeze nabi, n'ibyapfuye Imana izibizura. Reka tubabwire ngo mwakoze kubana natwe, amahoro mu mutima n'amafaranga mikofi. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao, bye bye.